mateka umwigimbakirwa wa Yucatan uyu munsi nuherereye mu bihugu birimo nka Guatemala, Belize, Honduras, Mexico ndetse na El Salvador ndetse n'utundi turwa duto tugaragara muri Amerika yo hagati. Gusa igihugu kinini kibarizwamo ni igihugu cya Mexico. Ahangaha niho havukiye ubwami bwakomeye cyane mu mateka, ubwami buzwi bubiri, ubwami bw'Amaya ndetse n'ubw'aba Aztecs. Abangaba bose ubwami bwakomeye cyane mu mateka buzwi kandi bwagize ku bihambaye, ndetse n'uyu munsi ibirori by'amateka yabo biracyagaragara. Aba Aztecs ndetse n'Abamaya usibye kubindwanyi banakuze n'ibihambaye bifitanye isano n'ubwenge bukoreshwa uyu munsi. Icyo wamenya nuko abagabo bahambaye ba Aztecs bubatse za piramide nk'iziboneka mu bindi bihugu bihambaye birimo Ubushinwa, Misiri ndetse n'ahandi hatandukanye. Aba Aztecs ndetse n'Abamaya kandi nibo bantu ba mbere ku isi babashije gukora icyitwa ingengabihe. Uyu munsi tugenda yitwa Gregorian calendar cyangwa se ingengabihe ya Gregoire, nyamara bo bari bafite ingengabihe yabo n'uyu munsi igihuza neza n'ibihe isi izenguruka izuba.